Yey kubera ukundi umunsi abarundi muhezagiro nkondera nanje ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye nawe uherere muri kano kanya uriko urakurikirana isanamu rya The Royal TV Show nkuko usanzwe ubizi namagerageza kukuzanira abagiye batandukanye kugira ngo tuyage ibige bitandukanye nabagiye batandukanye ahatandukanye ndetse no mu bitandukanye nkuko uriko uravyumva je nitwa The Real imbere ya kamera za The Royal TV Show ndi kumwe n'umutumire ameze neza cane yitwa Ev Bahati Israël urabizi yuko twashoye kuganira ibige bitandukanye aho yagiye aravuga ku mapo atandukanye ugusenga uko abantu babifata nuko we avyumva uko abatizera bavuga ko Imana iba mwijuru ariko abizera bo bakemeza yuko Imana iba muri twebwe ariko reka nongenda guha ikaze we wahisemwo kugurura notification mudasobwa canke ya telefone ngendanwa yawe kugira ngo uzurashigikira ibikorwa bicano kuri The Royal TV Show ni wowe mukunzi butunzi bw'umutima wacu utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu no wahisemwo gushira ko like ugire commentaire ndetse utigira wibagira no gusharinga mu gihe umuntu abigusabye cyangwa atabigusabye ariko kandi ukabikorana urukundo Evangelist Bahati Israël kuri kamera zacu nikaze cyane tukwakire kuva mu Kayanza gushika Bujumbura murakoze kunyakira papa umeze neza meze neza cyane urugendo rwawe rumeze gute kwiza cyane pe naho meze neza ndashima misi yaribaye myinshi ni myinshi ariko si myinshi cyane kubera ko bamwe na bamwe hari inshuti babifuza kubona iyo bumvise twebwe tuvuga ngo misi yaribaye myinshi buriya baradutwenga kuko baba bamaze nk'imyaka 5-10 batabona n'inshuti zabo nibyo cyane ariko twebwe haraca amezi canke no mwaka wose urahera rero ariko cyane twaherukana mu mezi makeyi bimeze gute kuva kiriya gihe byifashe gute ameze neza ubuzima bwakomeje bumera neza ngo mu boss bita mu boss oya gusa mu bakene ngo ntibiharuramo kuko ijambo ryawe ritubwira ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzakena niyo nzira rero kubashobora kuba ari rya mbere buguruye video zacu canke ari rya mbere babonye isanamu ryacu nibaza neza yuko uri karatuma isanamu risa neza kuno muri kubona bibona yitwa Mbasha ngenda kumana asanzwe anabaha ikiganiro kibigisha ibijanye n'ikirundo amajambo agoye dushobora kuba twarumvise canke tugenda turumva hatandukanye tutazi insiguro canke inkomoko yayo urabona neza yuko no kuri kamera agerageza kuvyifatamwe neza kugira ngo tubone isanamu risa kuno kubatabizi rero Bahati Israël twarashoye kuganira bijanye nuko abantu basenga nuko babifata nuko we avyumva nkuko nabibabwiye mu ntango ariko icyatumye dusura kuyaga nuko mu kiyago ca mbere twari twavuze ko bijanye n'abakozi b'Imana canke n'abakuru b'amatorero usanga bagenda barakora ibitandukanye bidashemeye ugasanga mu itorero baravunyemwo intama canke barakocoye intama imwe kubera ko mwa kino gihe ngo batakiyoborera intama bari imbere kugira ngo zibakurikire ahubwo ngo bo bikika mukiza bakaja inyuma rero ni kuri iyo mpamvu nashoboye kumwegera kugira ngo dushoboye kuyaga ibitandukanye Bahati Israël nkuko wari wabishoboye kubivuga ku bayobozi b'amashengero bakora ibidashemeye hari uko tutabiciye ijya nino mbega by'ukuri umuyobozi w'itorero yarakwiye kuba ameze gute arinde urakoze cyane icambere umuyobozi w'itorero kugira ngo ayobore abantu icambere yarakwiye kugira ikintu bita ingeso nziza nkuko bivuga ngo bazabamenyera ku byo bamwe mbese yarakwiye kugira ibyamwa byiza ikindi naco inyuma yo kugira ibyamwa byiza nuko nyine abayoboye urumva nagira ibyamwa byiza bazamwamuraho mu yandi magambo noneho ikindi naco akaba ari wa muntu yamenye ijambo ry'Imana ikindi yaranabatijwe mu mazi menshi kubera ko hari abayobora amatorero batanabatijwe nyine akabona ejo bundi ngo yabaye profete kubera ubu ngira ngo abapasiteri basigaye ari bake abaprofete nibo gusa nibo benshi kurenza abapasiteri rero agomba kuba ari wa muntu yabatijwe amazi menshi ikindi kugira ngo abayobore akaba yarabisigiwe kubisigirwa mbese kuba yarabyimikiwe kuyobora kandi nyuko mbyumva ntago wajya kuyobora itorero ariwe wagiye kwirondera abagusiga amavuta kubera ko ico turico akenshi ntago twari dukwiye kucibonako ntago nkeneye kubona yuko nkeneye kuyobora abantu ahubwo abantu bo bari bakwiye kuzabona ko nkeneye kuyobora abandi noneho bakanyimika ariko iki gihe usanga ni umupasiteri ngo ni profete n'abapasiteri bagiye batandukanye ugasanga ni n'umusore nk'uku kwanda sibyo atarashaka ariko akitwa ngo ni umushumba ngo ni umubyeyi w'itorero runaka ariko ibyo ntibyari bikwiye
muri ibyo mbajije ikindi kiyongeyemwo wari umuntu yarakwiye kuba yubatse kandi afise umugore umwe niho yaba yemereye gukora ibyo bintu byose kugira abayoboye kugira none se urumva ari umusore atarashaka n'urugero abantu bubatse azabagira izihe nama azabwira ngo mwihanganire urugo ngo mu rugo bimeruko kandi atarashaka yarakwiye kuba afite umugore yarashatse ikindi akagira ingeso nziza ikindi yarabisigiwe yego hari ico wari wavuze ngo kuyobora intama uhagaze inyuma kugira ngo vyorohe kukwega imwo kavuna ushatse gusigura iki impamvu navuze ati kera intama uziyoboye wazijyaga imbere urumva uzijya imbere bishatse kuvuga ngo ibyo uza gukora nabyo ziraza kubikora wakirinda gukora ikintu kibi kuko zirakureba zose ariko impamvu bakora ibibi ni uko bagendera inyuma yazo urumva ugendeye inyuma yazo ya ntama iri inyuma nayifata akayivuna ntabwo iziri imbere ziza kubimenya ntanze urugero ku itorero mu ishengero ntabwo iri uwababaza cyangwa se akamukomeretsa cyangwa se akamukoresha ayandi mahano ntabwo babandi bari imbere bazabimenya bazagira turiya mwana ko yahora ateranira hano none ko atakiyasengera byagenze gute kumbe ni ya ntama imwe yari iri inyuma arayifata arayivuna cyangwa se ayikoresha ibindi bintu rero za zindi zakomeje ntabwo zimenye ibiri imbere cyangwa se ibikomeza ari nayo mpamvu iki gihe turimwo urugero ushobora gusanga n'umupasiteri cyangwa umuprofete n'ibiki n'ibindi ugasanga urugo rwiwe rwaranze rwarananiranye burya uri umuprofete cyangwa uri umupasiteri urugo rukakunanira wari ukwiye guhita ubanza ugahagarika kuja imbere y'abantu kubera ko icambere nubaje imbere ubundi dutanga ibyo dufise iyo turimo gusengera dutanga ibyo dufise ni mu mwitega bagatega iyo mitwe yabo ngo abasengere azabakonegtamwo wa mwuka wo gukora amadivorce nk'uko nawe umuriho rero byari bikwiye niba uri pasiteri cyangwa se uri umushumba cyangwa uri profete ukabanza ugahagarika ukavuga ati mbanje mpagaritse kuko nimbura Bibiliya yaranabitubwira nimbura urugo rwawe rukunaniye kuyobora wayobora gute itorero amakuru babandi bizera yuko bizera muri rya jambo ngo murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora uwo nguwo aba yarayobye barimwo no kuyobesha abantu Bibiliya tugira ngo twerere abantu iki imbuto nziza mbese tubabera ivyamwa baza bakamuraho mu yandi magambo uvuze ngo barebe ng'ibyo uvuga ibyo ukora ntibabirebe waba umeze nk'icapa icapa kiza kitwereka ati kujya kuri airport ni hariya co kikaguma aho ngaho urumva waba umeze nk'icapa kandi kuba umeze nk'icapa yego abakristo bo babyungukiramo ariko wowe ntaco burimwo kuba co ku buzima bwawe kubwawe ni wo kwigisha inzira y'ijuru mu gihe wowe uhagaze iyo nzira utari kurayicamo no ahubwo baca bibaza ngo erega ntayashaka canke ibiryoshe biri erega Yesu barimwo kwigisha mu bigishwa biwe ntabwo yabwiye abantu ngo mugende mwigisha abantu bankurikire yabwiye abigishwa biwe ngo mugende mwigisha abantu kuba bakurikire mwebwe babona babe kuba bamwebwe mbese bigisha abantu nabo bazahinduke babe nk'abigishwa ba Yesu ariko ntiyababwiye ngo mwigisha abantu bakurikire Yesu batabona yababwiye ati bakurikire mwebwe bareba urumva bisaba mukora iki mukora ibyiza kugira ngo baze babikurikiye ariko nugenda ukora ibindi bintu kuvuga ngo ntago bazaza bakurikiye ntago bazagukurikira mu yandi magambo abavuga butumwa gutsindwa kwa canga abapasteri ni ukwigisha abantu ngo mugende mwihane muje mwijuru uko nugutsindwa ahubwo twari dukwiye kwihana abo bakatureberaho tutiriwe tubabwiriza mu yandi magambo kuvuga ubutumwa ni byiza ariko kuba ubutumwa ni byiza cyane kuvuga ubutumwa ni byiza yamara kuba ubutumwa wowe bwawe ni byiza cyane yego ni gute umuntu yoba ubutumwa wenyene ubwiwe umuntu ubwiye kuba ubutumwa n'urugero buriya twebwe ahantu umuntu atuye igice abatuyemo nico kiza kitumenya abo turibo nimba abaturanyi bawe mubanye neza bagukeneyeho nka service ukayibafasha uyishoboye bo baza babime urumva burimo kuberera imbuto nziza nubwo batamenya ko uri umuvugabutumwa ibyo wakoze byabahaye ubutumwa byatuma bahinduka niba urimo kugenda ukabona umuntu n'urugero ukamenya akanyota ukavuga ati reka ndamugurira amazi n'urugero
ntago yakiriga baza ngo uriya muntu asengera ahubwo yavuga turiya muntu ni umukozi w'Imana kandi atazi kuri nawe ariko ugenda ufite ukuntu ugenda ubu ngubu dore ko Imana niyo yavuze ngo icubahiro canje sinzagihereza undi ariko ubu nico bakreye bagenda ku matitre runaka bagenda ku mazina runaka bakagenda birya ku bantu mu buryo butandukanye ariko ntiba barimo gutanga message nziza ku bantu kugira ngo nabo bagire bumve ikintu uwo muntu yamukoreye c'akamaro. Mbese buri muntu wese iyo ugenda ukora ibyiza mu bantu bya byiza nibyo bikuvugira utari wavuga. Okay. Yes, ikigira kabiri jewe nibuka yuko twaganiye ko ariko tutatevye ko wacishijemwo aho niko ndavuga mwe majambo wagira acisha mu byo uri kuravuga ati uno munsi hoho ugenda guhura n'umuntu uzi usumba canke mwakuranye umujeni nkawe uno munsi mu rusengero n'abamama n'abapapa bamwita daddy uravuga ati uno munsi hariho n'inkundo zisambuka kubera ko daddy atemeje umubano w'abo bantu babiri hari waciye avuga ngo ubuho n'ingo zirasambuka vy'ukuri aho hantu dukwiye kuhateba tukahaganira. Okay, kubibimbaje ni byiza cyane. Ica mbere gender umujene sibyo ndacyari umusore kandi ndanakunze sibyo. You always post your girlfriend. Noneho rero ahangaha biza abantu baza bahagirira ikibazo. Umusore akavuga ngo arimo gusenga cyane kugira ngo Imana izamwereke uwo bakwiye kubana. Nibyo ijambo ry'Imana tubwira ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Bishatse kuvuga ngo n'abatanamusengeye Imana irashobora kumuha umufasha mwiza. Kandi atanamusengeye bishatse kuvuga iki rero? Gutereta canke gushaka uwo muzabana ntago tuja mu mwuka ngo twinjire mu mwuka ngo tuvuge mu ndimi. Turareba cyane ukareba ko karite ziwe zihuye n'izo ushaka. Ntajo dukundana karite ziwe zihuye n'izo ushaka. Wewe yego. Ikindi naco turi hano wenda ntarabyinjiramo cyane hari ukuntu buri muntu wese n'abagabo badukurikiye nta muntu yakundanye n'umuntu umwe ngo bahite babana ari umwe ashobora kuba ariho ariko niba ke mwese mudukurikiye murabizi. Rero abakobwa n'urugero namumvisha babita ngo naba ex ariko je sinza mbibita kubera ko wabagiye razi ex n'ingintu carangiye ariko cyabaye expired mbese carangiye kitanazwe. Rero nimba we warakundanye n'umukobwa ntibicemwo mu bana wa mukobwa cyangwa wa muhungu zureka kwidoga ngo bakwivye umusheri bamwiba gute ari uwawe Imana yaguteguriye bamwiba gute ahubwo ni bya bindi ushobora gusanga hari akantu mudahurijeho mukarekana muzirinde no kuzamo umusebya mumuvuge nabi kuko mu gihe mwamaranye niba ari umwaka canga irenga mwari mumeranye neza nta kibari bwamuboneho. Tuze twirinda gucafuza abo twagiraniye ubushuti sibyo nitwibagirwa yuko kiyagiye twanabita utuzina tutabaho tukabemera n'ibyo tutagira. Urumva ico kintu rero reka twigarukire kuko warukimbajije ati ba daddy yarigiye basenya ingo cange ba daddy tubatungana umuntu tungana n'urugero nta rugo afite nta n'umwana afite ntago dukwiye kumwita daddy. Rese ko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ntihakagira umuntu wo mwisi muzita papa ntihakagira uwo tuzabyita. Rero kwita umuntu daddy gasanga nakana kangana nanje nabo rero baza babikunda bumva ngo nico cubahiro kiri nyuma y'ibindi bintu byose sibyo bumva ko ari byo bintu bigezweho bumva ko ari byo mbese bihari bishoboka yuko buri muntu wese nuza ufata umuntu ari mu rugero nk'urwa ukamwita daddy no washobora kumwubaha kubera ko tugomba kubahana. Twakubahana ariko kumva ngo umuntu nguriya ngo nuko ari profite cyangwa runaka ngo ndamwite daddy ntabyo nakora nje ku giti canje n'ababikora nuko utamenya none se umwise daddy gute cyambere wakarusha imyaka kangana n'abana bawe babyaye kangana nabo muvukana ntago byashoboka kugira nabwo rero bukunda kugenda bwigize nabi bukumva ko ari bwo buriho freshere nyingi ziza zibaho ariko ikindi noneho kibyongeyeho ngira ngo abo bagiye ba profeta ahubwo sinzi ukuntu bataratangira guhanura abantu ngo baje muri foto raba nabonye ari application irimo kubica niba ari foto ngo raba sinzi uko bataranura abantu ngo batangire bajemo kugira ngo bagire abashori bo hanze bahebe nk'abazungu byose urumva byinshi bahanura bakurikije ibiriho
kandi mwabantu mwe mudukurikiye zamuha amaso ku bintu by'ubuhanuzi erega ntago nabura none se umuhanuzi araje arakubaje ngo ufite umugore ngo hoya ngo Imana iguhaye umugore nase ugabuhana ko yamaze kumva kutamufise kubgawe hari abantu benshi bariko barayoba kubera badadi bariko barayobeshwa na badadi wenda reka kugira tuze gukomeza reka ngere mbanze inze wavuze ati hariho n'ingo zisenyuka no wakomanse icambere gute wowe wubakanye n'umugabo wawe n'umugore mwarakoze mariage mubyaranye abantu dadi avuga ngo umuntu mubana so wawe kuki Imana itamugaragaje mutarabana amen wabivuze yavuze ngo ngo unye ntibagihanura kugira ngo ingo zigumane ahubwo amubwira ati niba byanse ubanza atari n'uwawe komeza Imana izokora wawe umva Imana irashobora kuguheza umuntu azakwigisha ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe ugasanga niwe kubera ko hano ku isi twese turiga ugasanga umugore wawe ni Imana yateretsemo isomo uziga ni professeur wawe guma hamwe kwigisha okay ikindi naco kubera ko tukiri hano aba profete benshi bamwe muri bo bagiye bashaka abagore bakenye okay bakenye noneho bakagenda bagashaka na wa mugore bari kuri level imwe n'ubukene bwabo noneho niwo mpamvu ubona aba profete benshi baca inyuma abagore babo bakagenda mu bindi kubera iki arazamutse noneho yabonye ko yisondeza nukuri mwihangana ahubwo muze mumugumisha kuri stat muze muvugira ku mutima ati Mana nukuri twaruguyemwo twashatse hataragera ariko mureke guhita mumva mumurutishije abandi mubonye ejo uno munsi akabiri kanyu kahindutse mugahita mubona ko muri kuri level imwe mwihangane niba mwarahisemwo nabi mwihangane mubigumane kandi mukomeze mumusengera nimba atakunanira ngaje muri bya ntago kuye kuba wari umubabaza ngo nawe unje mu bindi niyo mpamvu mbanga aba profete benshi ingo zirabananira canke bagatandukana n'abagore bivuye kuri ico kintu nukuvuga ngo bahisemwo bari mu buzima bubi ariko no buzima butangiye kuba bwiza batangira kubona ko kari nkaho bibesha ariko nibivuze ko atari Imana yari yakugeneye yamukugeneye muri mu rugero rumwe nawe muhita mubona ko muri mu rugero rumwe rero wa muntu udukurikiye ntakagira umuntu ugusenyera urugo ngo Imana iravuze ngo nguriya mugore mubana so wawe kuki yaretse mukabana ntago Imana ari we yahita ihindura ngo urugo rusenyuke nibyo byateye n'umuntu akaza umuhungu gukundana n'umukobwa umukobwa akavuga ngo nzagenda mbibwire dadi ko nje mfise umuhungu dukundana kenshi uzarebe aba bakobwa bo kwa badadi ntibakunda gushaka badadi barabafuhira oh yeah ntibakunda gushaka badadi barabafuhira impamvu babafuhira si yindi bamwe muri bo nuko nabo bagera igihe bakabonana yahita avuga ati none se nanja ku mugabo je nzongera kumubona vuba niyo mpamvu bango bahita bashiraho itegeko bakavuga ati ngo umugabo muzabana agomba kuza hano muri eglise mukaba musengana kandi ukamuzana tukaganira yuko nkukeneye kugutuma nka mubyeyi wawe nzajya nkubona jewe n'urugero umugore wa cyangwa umukobwa dukundana menye honyine ko yicaranye na dadi iminota 5 ba dadi bazabangiza abantu mu mitwe hamwe yo guforomata urukundo mukundanye imyaka 2 3 5 akaza rubwo foromata nko gose ugatangira A0 ugacitangura kwiga umuntu ugatangira bushasha ugatangira kuvuga ati atuzi uko ibi bintu arimo kumbwira ari byo nimba wukunze umuntu nawe akagukunda ikiba gisigaye nuko mwagera igihe mugakomeza mu bisengere ko mukagira iki mugategura kuba hamwe ariko mutagishije inama y'uwundi muntu icambere hari ukuntu abajene barimo abaprofeta mo kwabwira ngo gira vuba ngo ushake ngo ukore mariage umujene nawe ubwe ntago yifashije ariko ashaka kuzana n'umwana w'abandi ariko nazababesha ngo Imana ihezagira babi hari gihe mwana apfa muri babiri wa bo bamaze kugira ikintu bakreye ikintu bashiramo bavuga bababwira ico kintu yuko utazagira umugisha utazagira ahantu ugeze mu gihe utaragira ngo ushake ngo ugire urugo kandi umugeni tuzatumushimishwa umutima wacu n'amaso y'umubiri bana kuja mu mwuka aya maso y'umubiri akamushima then ukumva murahuje muri wowe ariko pana ngo dadi ngo none kuri ya muhungu bimeze gute urumva twakundana kubgawe ntidukwiye gusengera kugira ngo Imana itwereke abo tuzobana nabingene kubasengera twebwe ku giti cacu nibyo twabikora ariko kumusengera ubundi
90 wenda reka mvuge ni 9 99 kwijana abagore n'abana beza canga se abadamu n'abana beza 99 kwijana. Ariko iyo uhuye na ca gice casigaye kugira ngo ijana rikwiye ukagishaka wahita wumva ubuzima bwawe utazongera gushaka ikintu citwa umugore. Okay. Wahita wumva biseze utazongera no kubitekereza. Rero nje shenga Imana izandinde ico gice. Imana izondinde ico gice kimwe kugira ngo sinze sange ubuzima bwanje bugize iki. Nanze urugo nkuko abeshi bigenda bibabaho. Ariko nkuko byari bikuye gusenga nibyo nkuko umugore mwiza n'ijambo ratumuhabwa n'Imana. Ariko natwe aya maso Imana yaduhaye kugira ngo turebe ikintu niba ari ciza twumve ko gikuye kuba ciza, niba ari kibi tumenye ko ari kibi ku buzima bwacu. Mbese ureba cya kintu muhuje karite nk'iyo ushaka bishatse kuvuga iki rero. Ariko badadi ubundi nima twa turi abasore n'inkumi badadi wenda badadi harimo abakurikira ikiganiro. Turabiyamye ntimukaze mutuvuga murafite abagore banyu murubatse ntimukaze mubabazwa natwe. Nimba twihitiyemo reka tubane kuko twahisemo nta nubwo tuzaza kubabwira ati urugo rwatunaniye muze kurutwubakira kireka inama mutubwira. Nkanje n'urugero je ntago uwo tuzasezerana kubana nzatandukana nawe kubera iki naje kumenya impamvu ingo zisenyuka twibira iryo banga rero. Ikintu ca mbere gituma urugo rusenyuka nukureka gutereta umugore wawe cyangwa umusheri wawe. Kureka kumutereta mu yandi magambo nimba waramwita shushu amutarabana komeza ubimwite mu rugo. Nimba warabona 5000 mukaja mugasohoka mukanywa fata no mu rugo yibonye genda muyisangire. Ya magambo wamubwira ukimutereta komeza uyamubwira. Nimba mu rugo mubana kwa kundi washobora kumubwira ati tufate imodoka tuje ahantu runaka ku mazi munabana hamujane ntago bivuze ngo abana ngo bazahita ngo ibi bintu wabikorana n'abana. Aho niho biza bipfira bigasenyuka. Ariko icambere agacaza gasore gatangura kumwandikira mu gihe wewe wafatiriwe n'akazi. Ivyo ntago byagira. Niyo mpamvu je n'urugero umukunzi wanje je sinzambi nabasha kubitahura akuntu azava ngo barabibana ntise babibana gute. Dore nibakora ibyo batakoze nibyo baho ahubwo uvuga ati yampe byaja kuwundi ariko nta kuntu bokwiba umuntu bigashoboka. Ni wataguhisemo bishatse kuvuga iki rero. Nimba uri umusore wenda n'abasore batarabana mbibigira ibanga n'aba bana namwe mu bihindure. Abagore ikintu ca mbere canga abakobwa icambere kiribo ku buzima bwabo kitazagikizwa no gutwa. Buri abagabo nabo n'abasore ikintu kitava gukizwa n'amaso. Niyo mpamvu uzubona hazahanyuraho umuntu ukabona umuntu nubwo ari bishop ukabona mukurikije amaso. Urumva amaso ye ntago arakizwa. Aba mama nabo n'abakobwa bakunda kumva utuntu twiza mu matwi bakunda kumva amagambo meza nibyo bakunda kumva ubatake mbese ubabwire karibe ubatake muri ubwo buryo. Ariko ibyo nimugera mu rugo ugatangira kuba busy ngo wagiye hanaha wagiye mwiwe kujya mubonera kanya ukivuga ubutumwa ongera ukamubonere mu bantu. Niba waramujana kuramutsa abantu mutarabana bikomeze urugo ruzakomeza rumeze neza urukundo ruzakomeza ruhari. Ariko ise wihanga ibintu se ngo babikorana n'abana byamera gute ico gihe urugo ntago ruzarutinda. Niyo mpamvu umva ngo abaprofete ngo batandukanye n'abagore babo bigira busy nyine bagahora ku matelefone barimo gusengera abantu ntibabona n'akanya ko kuganira. Birababaje cyane aho urugo rw'umukozi w'Imana ari pasiteri agashobora kumara ukwezi ataricara ku muryango we ngo baganire. Umugore we bataricarana baganire ahubwo bagahurira ku meza umwe mu cumba umwe kuri laptop undi kuri telefone. Ubwo ntago ruba ruruga ahubwo ni nkuko mwoja kuba kuri Tanganyika. Yes, ni bazi yuko mwashoye kuvyumva za care za affection ziba zikenewe no mu rugo. Abubatse batakibikora nkuko babikora kera nibaze yuko bari kora vyumva kwa kundi utera itambwe 10 mudamu wawe ari nyuma kagu muri nyaruka. Navyo ngira muri ko muravyumva yuko ariho biva ugasanga mwarinjiriwe. Egome abantu benshi bagukurikirana canke abantu benshi bakunda gukurikira ibiganiro ukora nivyo nta wemegwa 100% canke nta uvuga ibihakanwa na bose. Harabemera amajambo bahatavuga
hari n'abayahakana mu buryo bugiye butandukanye atari kubera ko bapinze ibyo avuga ahubwo ari kubera ko peut-être bafise amakenga umuvugabutumwa cyangwa umukozi w'Imana twari twakivuze uko yabwirizwa kumera bahora bishikaga evangelist akagira umuvugabutumwa wemera nk'umuvugabutumwa ko kakoreshwa n'Imana nimba bahari mu bavugabutumwa ninde canke nibande barahari benshi bo ngenda nigiraho barahari uwa mbere n'uwo mu Rwanda baza bita Desire nza nikunda inyigisho undi n'uwo bita Senga nawe n'uwo mu Rwanda nibo urumva nza nkunda gukurikira uko bigisha kuko kenshi inyigisho bigisha bikunda guhura n'ama message ntanga barigisha abantu gukunda kwisengera gukunda Imana ariko bigisha abenshi bigisha abantu ibindi bintu bitandukanye n'ibyo niyo mpamvu benshi abo ngabo mvuze uko ari babiri nibo nigiraho ariko navuze babiri bashobore kuba hari n'abandi nigiraho ariko nko mu Burundi n'urugero mu Burundi benshi nabo nkunda gukurikira ntago ari uko ndabanka si nuko ndabagwanya ariko abantu ubona ati abarakorera mu nzira nyayo ndayemera ingene bakora nta kibazo cabo bo mu Burundi ko je sinzova ngaho ngiye gusengera mu Rwanda bo mu Burundi abo mu Burundi bamwe kubera ko bangize ntakunda kubakurikira bamusanga bataha no kuri social media usengera aho usengera wewe nitoro ryitwa Power of God riri he ntago riri riraho ntuye mu Kayanza iyo uri buje mu rusengera sengera mu itoro ry'abanyamurenge niho nteranira ndi ni Bujumbura nta matorero yandi ndamaze kubona uraziranye cyane n'abantu bo muri Oli Center bihora bishika ugasengerayo ntago ndajayo ntabwo urajayo uziranye n'abantu baho gusa mbaziranye n'abantu baho nk'uko twohura canke tukabishuti canke tugahurira uko uziranye na jewe ntaje mu isengero canke tugahurira n'ahandi hantu ariko ntago ndajayo pe ariko simvuze ngo kuba ntajayo ngo nuko ngira ntago ndajayo nta mwanya ndabona wo kujayo hari kwigerekerezo rya 10 ukwezi k'umunani aho washira kuri statut yawe ya WhatsApp uri kumwe n'uwahoze yitwa Sugujay vuze wahoze yitwa Sugujay ni waza yuko none ngabarandise n'igihe ariko nico gihe nafatiye screenshot wavuze ngo iyi foto ni mu yihe Chimamanda nanje cyane mu posting ari kumwe na Kanguka Chimamanda n'umwe mu bantu bagezweho cyane kuri social media maybe rimwe na rimwe abantu baba bashaka kubafata nkaho mengo ibyo muvuga murapinga aba pasteur canke ba dadi ubundi aba pasteur na ba dadi ntitubapinga dupinga ibyo bakora urabizi yuko muri kumwe yahoze yitwa Sugujay ndabizi ubu yitwa nde ubu yitwa ngo ni prophet ngo Jesus ngo Joshua yitwa Joshua of course mwari kumwe yego what happened twari kumwe ntago ari ubu hashize igihe kinini ni nko muri 2019 ntago twari duhuriye muri eglise twari duhuriye kuri bank tumaze kuhahurira then yari asanzwe anzi kubera ndibuka ico gihe yahise anantumira nja kuri eglise guterana yamanura ibintu bikomeye nza umuvugabutumwa akomeye ngendere mu ndege ibintu nk'ivyo ico gihe we ntiwari bwabo umuvugabutumwa nari ndiwe kubera ko ndibuka ari n'akavido abantu babonye abagenda bagaherekanya nguriya twabonye se we bita Israel ariko nagiyeyo rimwe gusa ntago nongeye gusubirayo ntago ibyo yarimwe kwigisha spirit yanje ntiyabyakiriye simvuze ngo n'abandi bareke kubyakira wenda ashobora kuba ari byo bashaka wowe imyizerere yawe ntiyahuye n'ibyo ariko je ntiyabyakire n'ibyo nari yarimwe reka tuyage kuri iyi foto yego iyi foto ni mu yihe Chimamanda nanje ca ndamuhe ari kumwe na Kanguka aya majambo asiguriye bishatse kuvuga ubundi akenshi stati zanjye hari igihe byandika ibintu kugira abantu baseke icambere nuko bazi ko Chimamanda ashobora kugenda akavuga nk'uyu nguyu niba yitwa guto nk'uyu yagirishije igiterane kuri ETS Kamenge bakazavuga ngo nkabona abantu ba post ndabandika ngo mu Burundi haje ikanguru ngo kuko stade yuzuye sivyo uwo nguwe Chris bari benshi ariko ubwishi bw'abantu sibwo bugaragaza ko Imana yakoze ibitangaza Diamond bajyayo barenza ariko nicyerekana yuko bajya bakurikirana ubutumwa bw'Imana nicyerekana yuko
abantu ivyo avuga abantu babikurikirana ibyo avuga sindanabipinga n'ukuntu yigisha sindanavuze ngakora nabi ahubwo abantu bikuremwo kumva yuko kuba hariya haruzuye ari ikanguro rigaragaye mu Burundi. Muri bariya abantu bose hahindutse abantu bangaye pana kwihana guhinduka kuko wahise wandika ngo ubu hari abavuye mu ikanguro bari muri boîte hariya. Impamvu mvuga guhinduka hariya hahindutse abantu bangahe, simvuze ko ibyakoze bitari byiza ni sawa, ariko abantu tumenye kuko yarigishije yarigishije atanga ubutumwa. Hariya hahindutse abantu bangahe, hari abahavuye bahitira mu kabara kanyota kabisha, hari n'abahavuye bahitira mu mahoteli gukora ibintu bitandukanye. Bishatse kuvuga iki? Simvuze yuko atigishije cyangwa bitagize iki, ariko abantu bazamenya gutandukanya ubwinshi bw'abantu, bumve yuko aribwo uwo muntu yemeje cyangwa abantu yakijije imitima myinshi kuko bari benshi. Ariko iryo sikosa ry'umuvuga butumwa ntago ari kosa ryiwe, ahubwo abantu bo bahita babiha iyindi ntuzi itariyo. Bakumva kuba hari huzuye, bakumva ngo nukuri n'Imana yakoze ibi bintu byose, n'Imana yatumye, bakagenda babivuga mu kutariko. Kuhuzuza si ikosa yagize, ahubwo kuba haruzuye wenda n'urugero we wari uhari mu bari bahari nabo badukurikiye, mu bari bahari badukurikiye, kuva aho uhaviriye ni keke nuhungutse mu buryo bw'umwuka, kubera ko uburyo bw'umwuka nibwo bukomeye kuruta ibyo mu mubiri. Ku bari bahari ibintu baba barungutse mu buryo bw'umwuka, wenda n'iki gihe bakigendera. Rero tuza ikintu ushatse kuvuga ntago nje gusenya uwo mukozi w'Imana, no, ahubwo abantu bamenye nimba ari Imana imukoresha, sibyo, aba ariyo bubaha cyangwa se aba ariyo baha agaciro. Noneho n'amajambo wenda baha bayakire, ariko bahite bumva yuko iyo ntuzakora yakanguka ari ikiza abantu, bareke kumva ko ari wakiza abantu. No kuvuga ngo abantu cyangwa abakirisu bareke gufata nk'ibitangaza abavuga butumwa mu mashengero iwabo canke abo bizera. Yego, abo ugasanga biriko bisa nkaho icubahiro bariko bacaka Imana. Yego, bakagihereza abo bantu. Kuko tugeze mu bihe wowe ushobora kubwira umuntu ngo aragwaye, gahita akubwira ntanagusengere n'ijambo na rimwe, gahita akubwira ngo reka nguhe ngo kanguka ngo y'uyu munsi. Urumva ico kintu? Ureka nguhe ngo kanguka y'uyu munsi ngo uraza gukira. Umba mbabwira nubwo mutabashi batabizi, buri muntu wese afise umuntu wewe Imana yanyuzamwe igitangaza aciho. N'urugero kandi n'abakozi b'Imana twubahane, tureke kumva ko hari abari hejuru kuruta abandi. Wewe wosengera umuntu bikanga, je nkamusengera bigakunda. Niyo mpamvu Yesu nawe arantu yigeze kunyura ku irembo ryitwa ryiza, abintu abirema biramusaba, ntiyagira ico abiha, kubera ko yarazi ko ba Petero bari inyuma baza kugira ikintu babamariya. Yavuga ati abangaba se bo banje. Rero niyo mpamvu ubona uzoshobora kumva kanguka imyaka 40 ubabara mu kuguru, ariko ntibyigere bigira, ariko kumva ngo ndi yarayumvishe ngo yarakize ngo byagenze uko, kubera ko yayumvise ubabari mu kuguru bugahezwa n'ijambo yumvise muri WhatsApp, akagira ngo nibyo byagize byamuheje cyangwa se rega wanisengera ugakira, sibyo? Shatse kuvuga iki? Tureke kwimika abangaba b'abakozi b'Imana, tureke kumva ko ari bo Mana, cyangwa se kumva ngo umuntu ngo yuje stade ngo nukuri ngo niwo mukozi w'Imana akomeye. Kubwo turiko tubagira ibigigo Mana, nta mukozi w'Imana akomeye, hakomeye Imana yamuhamagaye. Ibyo byo gukomera babikuye he? Ngo akomeye arafise mu ibintu byiza yoba yarakoze wewe kubwe washimye ijya mose, ujya ibintu byiza nashimye. Ari ibyo nabonye ahubwo ntashimye. Hoho wari uhari? Suzi kuba ama social media yaje. Ibyo wabonye utashimye byari bihe? Hajya hari nk'abantu bangaho ugereranyije. Navuga ko stade yari yuzuye. Jambo yavuze ntakunze. Kumva ngo Imana ikirije kasera abantu babiri mu bantu ibihumbisha, iyo Mana yo bitagikiza igakizamwe abantu babiri gusa kasera. Ikirije abantu babiri gusa kaseri muri stade yose babiri bonyine bari bayigwaye. Reka baravuga ko ari bo bari bayigwaye bonyine. Yego kwera ko turi muri twebwe uko turi bane ngaha. Je ndagwaye stoma sinzi ko mwese muyigwaye.
nyine aha turi urumva huza umukozi w'Imana ahubwo benshi benshi nk'abahanuzi impamvu babikora nuko baba bazi muri abyo bihumbi by'abantu hataza kuburamo urwaye no kuvuga ngo baratombotsa basi niyo avuga ngo Imana harimo abantu ikijije bikaza birangira ubwo ni ku giti canje si ku giti ndazi ababoshwe nayo baraza kuntera amabuye kubera ko harabusanga akanguka yaraboshe burundu mind ziwe zose ku buryo na pastor mu rusengero atamwumva ubwo avuga ati ubundi arambwira iki nagere nitare kwiyumvira akanguka. Okay, bishatse kuvuga iki kanguka nibyo nimba yaragukijije ariko kindi kintu kiza kimbere gitangaza kenshi sinza numva abagabo bashinga intahe ntago ndumva umugabo avuga ati Imana yandinzi numva abadamu babandi bavuga n'amarira agahita akoroka ikindi naco je narabivuze abagabo twizerera mu icupa cyane hari ikiganiro nigeze gukora n'ubwo ndabisubiyemo ibice byinshi by'abagabo bizerera mu icupa cyane wenda barahari afise ibibazo yihera kiyamsteri wenda barahari bakora uko hari ico nigeze kuvuga mu kiganiro ndavuga ngo hano mu Burundi pana kumbwira ngo uvuga ngo ibimuga birahaguruka canke barimo kukuvuga naravuze ati mwazombwire tujana ahantu hari ibimuga muri ville marambibona agihagurutse mbona okay tuje mu bitaro abo bantu bagoye amakasera bakize mbona bajya bagiye gupfa none se wamugani kuki bakiza abantu basanzwe ari bazima n'umuntu niba yagize imbaraga zo kuza niyo mpamvu iki gihe abahanuzi barimo gutera ingwara mu bantu barangiza bakanayikuramo we bakakubwira ati wowe warugiye gupfa ingwara yari ikwishe yitwa uko ari ntayo waruzi ko unafite agahita akubwira ngo ariko Imana yikuyeho nta niyo wigeze unagwa baze bagenda basengere mu bitaro barahari muvuga ati uyu muntu je nari ngiye gupfa ndi mu bitaro none narakiza pana kumva ngo je ngo yasengeye ngo kuri WhatsApp ngo ndazuka nari ngiye gupfa no biramaze gushika ukizera yuko hari umuntu yakijijwe ingwara n'amasengesho barakira barakira mu masengesho pe kuko ni Imana ikiza kandi bera hose icarimo kandi Imana yankoresha erega bijya ngo abantu ngo buzuye ngo niki nta muntu numwe yagenda ahantu ngabura bamukurikira. Urakoze wavuze yuko udakunda kuja mu mashengero atandukanye wavuze ngo nahariye ntiwagiye ariko warumvise ibijanye kubera ko social media yaje no munsi hari umwe mu bavuga butumwa canke navuga ngo mu pastor sinzi kubitandukanya kubera ko jewe ntavyo nk'umwanya munini nya cyane Mbayahaga nomwe mu bantu ntuzokumva ariko aravuga ivyo bintu vyuko cakira umugisha ahubwo nawe umengo somehow ntarufise ukuntu abipinga atanavyemera uramaze gushika kujya tubona ama video yo kuri social media karaba ingene akora hari ico bikwereka bikwigisha cyane. Okay arigenza mbinza nzireba nyinshi kuntu abarimo kwigisha agira n'inama abantu biba ari byiza. Okay uretse ko hari mu babandi ntibagomba kubikunda kuko abari babavuga erega bavuga butumwa ari ikintu twibeshaho guharanira kwemerwa n'abantu bose uri amafaranga wowe ku buryo umuntu wese yakwifuza. Okay hariho abatakwemera n'ibimvuze buriya abo kanguka yaboshe baraza kuntuka bavuga ati ibintu wavuze wahangaye umukozi w'Imana kuki muvuga ngo babahangaye mwebwe muruta Yesu bahangaye niko babivugana Mbayahaga tugitangura kumubona yuko hangara abakozi b'Imana bana nibyo bazamureka kuvuga ngo nimwumva umuntu ari akoze ikiganiro akavuga ibintu mukora mwihane nimuba mutari byo bitari byo ijambo ry'Imana tubwira ngo bazaba tukababampora bazana babeshura n'ibinyoma byinshi none ndangaza rivuga ngo muzishime cyane ariko bo babeshaca avuga ngo uriya ngashaka guhangana n'abakozi b'Imana ngo Imana iraje imwereke biri tubwira ngo niba tubeshere ibinyoma byinshi tuzishime cyane kuko ingorano zacu ntiziri naho ziri mu ijuru. Uro ni wumva dade wawe bamuvuze ibyo akora reka kuvuga usakuza nimba bikora ubizgende mubwira hinduke nimba nawe dada byumvishe nahinduke niba atabikora naho yishime cyane. Iyo byateba bungu base bavuga nyagiye bavuga ngo kimamanda ngagiye gupfa ngo Imana igiye kumuhana ngahangara abakozi b'Imana nabavuga ibintu bitari byo mwishime cyane kuko yababesheye kandi kubeshegwa wagakwiye kwishima kuko ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Kubgawe nk'ikibazo narimba jije uraprefera kumviriza Mbayahaga hakumviriza abandi baguma batanga butunzo n'amavisa bajya babitanga nabo ntabyo bagira bajya nabashaka hiki ahubwo se ninde numviriza
arapanze turaza aho apanze ariko iyi nama yabwiye umuntu ngo Imana imuhaye etaje imodoka barakodesha hari n'abo tuzi imodoka atari izabo bakora business zo kuzicuruza ariko buri gihe ngo Imana yampindura imodoka kandi hari umumbosi avuga ati ndihaburaho n'ibihumbi 100 tuzahura. Asante. Bakora business y'abandi bakora akazi simbyanze n'akazi ariko bagahita babishira muri titre nka hari ibyaho bagacuruza amamodoka y'amafaranga y'abandi Imana igumye impindagurira amamodoka ngubu ngo buri cumwe Imana ishobora kuzayampindura imodoka yindi shasha ari izacuruza atari iziwe. Ibi bintu byo kwiyemera imbere y'abakristo baba baje barushe bamwe bashonje abandi bafite ibibazo bitandukanye tureke kuza tuza ngo tubiyemera imbere ngibi ngo nambara neza ngo nkora ibi ahubwo tubwira utarambara neza bibe ubuhamya. Ndashaka rero dusigira ubutumwa bariko baradukurikirana mwa kano kanya. Icambere kuko nkuko wavuze ngo nta muntu azayemerwa n'abantu benshi niki icambere n'uburi mu boss icambere gikomeye ngira mvuge n'uburi mu nzira urimo kugenda amahwa akakujomba uri mu nzira ugenda amahwa akakujomba uzirinde gusubira inyuma kuko hari gihe inyuma uba warenze ku mahwa menshi arutayo wari usigaje kugira ngo usoze urugendo ugere imbere wari urimo kuja. Bishatse kuvuga iki ntihazagire ikintu na kimwe wumva ku buzima bwawe cakubuza urugendo watangiye ariko rw'ibyiza cyangwa se ikintu cyose waba waratangiye gukora ugikomeze nimba ari Imana yadushizemo sibyo iyi Mana twakurikiye ntikenye. Niho nabonye izi impano baduhaye abantu barimo kuzivunjisha bakazijana kwamamaza Primus niho izi Imana yaduhaye zo kuyikorera abantu bazivunjishije bakazijana kwamamaza Primus. Ubundi ugiye kwamamaza Primus no kubwira abantu ngo muwe Primus ziraryoshe muwe nyinshi aho nkoresheje ubwenge Imana yampaye canumva yuko uvuze winner wa Primusique uyu mwaka 2023 ari nawe yaririmbye indirimbo yitwa Papa nazo nzamenya kuko n'umuririmbyi of course w'indirimbo z'Imana aho benshi bavuze harimo nka Simbizi wa Semavumba yavuze ati raba n'umukozi w'Imana cyangwa aho uraririmbira Imana aririmbye za Fudotwa ariko tangaza ikiyeri aho ni uvuze ngo abavuga izi Imana yaduhaye tuja kuzikoresha mu gukora publicity kiyeri. Yego ntivyari bikwiye yuko uririmba gospel aja muri ayo ma competition ntago byari bikwiye kuja urumva ugiye kwamamaza mu yandi magambo ibyo twe tutanywa nitubinywesha abandi nitubabinywesha tuzatubaye abarozi. Ibyo twe tutanwa nitubinywesha abandi nitubabinywesha tuzatubaye abarozi. Nimba atanywa Primus nareke kubwira abantu ko ari nziza atarayinywa ariko niba akanywa ahubwo nakomeze n'izindi. Kunywa inzoga nica bitegwa n'imyemerere nkanje kuri nje nica nta niyo ndanywa kuva nabaho ariko nica kuri nje kuri wewe. Yego kandi yabirera yitubuza tubwira ko ari umucokoranye ariko harahanditse naho ngo ukanwe kubwo kugwara none womenya biri muri yeja na Yesu mu bugeri ni uzabumva amagambo nkayo uzazubaza biri mu isezerano rya kera canga muri rishasha ni uzaza bimenyera nayo ubundi iki gihe turimo abantu bagenda kwigisha mu buryo butandukanye. Rero bishatse kuvuga iki ibyo Imana yaduhaye izakwita yo kari y'Imana turimo kuyikoreshereza Imana ariko tuyijanye mu byo mwisi niyo nyine ntago ikibi cyiswe impano y'Imana. Nk'akarore genda nyoye inzoga isinje kwiryamira nta muntu mbwiye nabi nta n'ikindi kintu ndengejeko nkuko nabampejeje gufungura haca ndenza ko nk'akarahuri kujya nonwa amazi icyaha gihagaze. Nimba hari ijambo ryitubuza ariko simvuze jewe nimba hari ijambo ryitubuza muri Bibiliya ukagenda ukabinywa uzoba ukoze icyaha cyitwa kutumvira. ahayibuza handitse gute ahayibuza nyine atubwira ko vino ari umukobanyi. Buri gihe urumva byamaze kumvikana yuko unyweye inzoga wese yagenda kwanduranya. Uvuze ko vino ari umukobanyi ngira niko wakivuze. Yego amatukaca tubona handi mu bugeni Yesu yahinduye amazi vino. Yahinduye iki amazi vino ayahindura vino none urumva batubwira ati bese arayahindura nyine nanjye nabikubaje ca mbere
uzi cabaye nanjye nakubwiye none je nemere bibiliya nujya umenya ayo majambo ubundi benshi basoma umurongo wo hejuru hari igihe ijambo ry'Imana ritangira musi hakajamo ariko rero ijambo rigiyemo ariko byandi bya mbere babibaye nkaho bihinduka. none se Yesu yahaye ibintu abantu batora inde yes none ushaka kuvuga yuko Yesu kuba yarayigize ariyo mpamvu abantu bayinyweye. Reka noneho nkubaze iriya vino Yesu yagize sivyo iriya divayi wamenya bari basizeho uhuye mwambiro whatever ni vino niko wenda kiriya niko babyitaga ariko wasanga bitari n'ibintu bisindisha. wowe urakekeranye nanje ndakekeranye ntabwo byari ibintu bisindisha kuko nikimenye none hari abamubisa ngo bahise basinda ntabwo twari duhari gute wizera mu vyanditswe n'umuntu impamvu mbyizera ijambo ry'Imana niryo kwizera. just wait gute wizera ivyanditswe n'umwana w'umuntu mbyizera igihe icyo gihe utaruhari yego hama ivyanditswe n'umwana w'umuntu ukaba ubifise ko amakenga mbifiteho ubundi amakenga nta makenga afite kuri ibyo ahubwo Bibiliya itubwira ngo abakora ibi bakomeze n'abakora ibyiza babikomeze nimba ukanywa byarakunaniye guhinduka genda unywa ahubwo wanashaka kujyame mu muhanda imodoka ziguceho nimba nawe warafashe umwanzuro wo kutayinywa komereza aho ngaho ntuyinywa kandi ntuyinywa sinamuciraho urubanza mpita mvuga ngo yazajya mu muriro kuko sindi secrétaire w'ijuru nandika bazajyayo. hariya mu mabwirizwa 10 ico kintu kiranditswe ntacanditswe mu nzoga mu mabwiriza 10 rega ari ya 10 niyo banditse ariko hariho n'ibindi byinshi tutakora. Nkenga ndakwereke rero hari kimwe mu bintu aha twavuye muri vya bibazo hagati ya je nawe ko ndashaka okay ubijambo hari umwigisha babita abarimu sindamwibuka izina kuko araciye igihe mu idini rya Islam kuko naho narahasengeye yavuze ngo urazi nabo ntabwo bemera inzoga yavuze ngo hari umuntu muri kano kanya ubu nyene twicaye hano ariko aranwa inzoga mbera naborewe ngo gutahata nabasha gutaha agenda yavura ahantu hogenda iminota 5 ashobora kuhagenda n'isaha kubera ko no maguru atanga uva gifise ariko yahura n'umuntu ashonje kamugaburira yahura n'utambaye kamwambika uraharuri mu isengero bavuga ngo ibice bitanu byose urabisenga yego kandi wirigwa wigisha abantu yuko idini rya Islam ari amahoro ari n'Imana ari n'ijambo ry'Imana yego ariko nta na rimwe kwituye umusahiritse kuri duka Imana yagutijije wewe n'uwo muntu witimborego wiri kuvuga ukeka karinda azotanga mu ijuru ubundi uwo ngo ntago kuba koze ibyo yahita yandikirwa ijuru sibyo ahubwo azakandikirwa mu bakoze iciza ariko ibyiza twakoze mwese nivyo bizoturonga azakwandika mu bakoze ico kintu ciza bishatse kuvuga iki biratubwira ngo abamwemeye bose bakanamwiza abahereje basa bwose bwo gucika abana b'Imana wowe bikoze woba waracitse umwana w'Imana canke nturamucika jewe ayem mugihe ubikoze utaramucika ukoreye mu bihombo kubera ko ukoreye Imana ariko nturacika umwana w'Imana kugira ngo nawe bakwandikire yamigisha wari kubayikorera. Then nizere yuko uwo muntu asenga avuga ubutumwa misi yose ariko umwituye canke uwabonye bikeneye tigiramufasha ntigira mufasha ujya nawe arimwo kubwira ubutumwa abantu ariko nimba umutima utamutegeka gufasha naho iyo Mana arimwo kubwira abantu bayirebe yariyo nihe dini y'Imana idini y'Imana ni twe turi sengeroze dini rikuru ni wowe nanje nini bijya twinjiramo ni amatafari na nk'amazu nk'ayandi ntagari ariyo mashengero shengero ni drewe ni wowe reka je mvuga wizera yuko inzoga ari icaha aguma nivyo ariko for me as I said I don't believe in those things reka je ni inywera ariko mbasha nabafise ikibazo nyuma ya kamera isezerano isasha abantu bavuga ngo ico umuntu like ikigiye mu muntu ico kibi mu gikimusohokamo nico kibi none fata umuntu yanyoye ako kagwa yagakamagiye muga nta kimusohotsemo kibi gicafutse n'ubu mbeshatse kuvuga nta jambo ribi ryamusohotsemo si kuvuga ngo no gukora gusa no kuvuga gusa no gukora canke nta kibi yakoze ningyari ucuza kuvuga ko yakoze icaha mu gihe hari watabinyoye hari watagize iki impamvu navuze ko ari icaha navuze ati ubikora nimba muri birahari ijambo ritubuza
aba yakoze icaha bita kutumvira, ntabwo aba yakoze icaha co kunywa inzoga. Mugari ahantu bavuga ngo niwahera gukora ivyo iwawe vyose uco unywa na kavinyo kugira abizi no ivyo kuvuga ngo isezerano nababajije biri mu isezerano rya kera cyangwa rije. Imana ntihinduka kuva kuri rimwe gushika kabiri Mariya yindi niba ngo yakera ngo ibiyubu habahise urumva urugero Yesu ataraza mwisubira kikabona ko yihenze urugero Yesu ataraza sibyo wenda reka ndakomeza ngusubiza. Yesu ataraza hari ukuntu yakoreraga ibitangaza hano ariko wasengera umuntu ari muri Amerika agakira. Rero agiye adusiga ikintu bita umwuka wera. Rero umwuka wera uri ku muntu niwe amenya kutubuza iciza canga ikibi, ariko atamwuka wera ufite kuri wowe byose urabyemerewe ukubuza nta ugira. None ico wita ikibi nico nita ikibi, ico wita iciza nico nita iciza. Ikibi ikibi je ikintu cose nita ikibi nico Imana yanga. Imana yanka ibiki gakunda ibiki Imana yanka ibiki gakunda ibiki ibyo yanga bya mbere kandi yanga ni ikintu bita icaha. Ivyaha sino bidondagura byose ngo mbimare. Ninde nyene kubishiraho ivyo vyose? Nyene gushiraho ivyo vyose tubamo. Nyene gushiraho icaha ivyo vyose tubamo. Icaha ni iciza. Icaha ni iciza. Biri tubwira ngo ukuboko kw'Imana kuvamwe ibyiza n'ibi byose bije turabyakira. Akoze rero nimba dukoze ikibi twadushikanye ivy'Imana. Dukoze ikibi? Hoya. Tazoyobesha abantu. Tazoyobesha umva. Hari ibibi biza kugira ngo bitwigishe bizatume dukomera ku Mana. Okay. Hariho n'ibyiza biza nabyo bikazadukomeza, ariko byose bize turabyakira. Kandi dore ko mwijuru bundi uretse n'ibyo turimo gutinda mwijuru bundi ni nkaho badacura ibibi bicurirwa inaha, noneho mwijuru bagakora produit zo kubikuraho. Nagushimire cyane Bahati. Urakoze cyane. Wenda tugera ku musozo ari ukuntu twandika ibintu kuri state abantu bakababara. Zugerageza gukora ibyiza kugira ngo umuntu niyandikira akantu kuri state utazagira ngo ni wowe wabwiye. Okay. Ya turashimye cyane umwanya twamaze. Imana ibahize umugihe tuzongera ubutaha. Reka ndagushimire twabonye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota ngiye kukubwira ko nagasaga nuko uraza gufata iby'umutima wawe kubwira, uraza kumva aho umutima wawe kuganisha kari mu byiza, ariko nivyo mpora nama mvuga buri gihe. Reka nzoze ndabasigira buno butumwa. Hari umuhinga yavuze ngo it's never too late to do the right thing. No kuvuga ngo nta mwanya numwe ugifise ubuzima uzovuga ngo naracerewe gukora ikintu ciza. Nimba hari bibi wakoze, nimba hari amakosa wakoze, ugihema ugifise umwuka ukiri kwinosi y'abazima, biremewe cyane kushobora gukora ibyiza kugira ngo udusubirire ibibi wakoze cyangwa unabihanagure, kugira ngo niwagenda abantu bazo bavuge bati ndifuza yuko uwanje canke jewe noba nka naka. Reka rero ndakubwire nti ni wewe mukunzi butunzi bw'umutima wacu, utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu, ugira aho ubahwe ja blaze.